Dobar dan, ja sam Akiko. Danas ću vam pokazati kako da pripremite pirinač na japanski način. Obično koristim 230 grama pirinča i 300 grama vode. To je za 2 osobe. Molim vas da zapamtite odnos pirinča i vode je 1:1.3. Pirinač treba da bude okruglo zrno. Prvo dobro operite pirinač. Ponoviti još 2 puta. Na kraju odcediti vodu. Dobro je koristiti žito kao desno. Stavite u ekspres lonac i kuvajte. Na početku najviša temperatura, kod mene je broj 6. Kada počne šištanje, smanjite temperaturu na broj polovini. Kod mene je to 3. A tajma na 6 minuta. Kada se završi, sklonite lonac sa peći i ostavite oko 20 minuta. Kada otvorite poklonac i vidite male otvore u pirincu, znači da je pirinač dobro skuvan. Vlažnom drvenom kašikom blago promešati pirinač kako bi vazduh ušao u pirinač. Na ovom kanalu želim da vam predstavim japanske recepte od materijala iz Srbije, kao i drugu hranu i neke aktivnosti. Bilo bi mi drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.